Adap kami kadu kawi labang so YouTube channel long kilangara doa na pastami lapen pini nali tumana ki wan pila bangke West Caribbean long pen kapik lang pon awareng warsay apudaksi nang wan piglo kopi awareng warsay makon ana pus abiken sisidoma kacharleng deng ko an sikinang jima koson sike apply neng jima la so details labang ke non nalitum labang so video long sik la dagalam labang ke chini ponik po nalitum labang so YouTube channel long jong sinang kahumri milang pelotang te nalitum kachingon pen subscribe igon lapen videos tami nalitum share ponigon tangte non patiek pen West Caribbean long pen kapik lang pon awareng warsay aputhagle patiek pen chithan polonang lapen lang polonang tangte no chithan polona West Caribbean long pen kapik lang pon awareng warsay aputhagle nalitum dag screen long thek polongji nalitum thek polongji la Office of the Jengkha Higher Secondary School mate Jengkha West Caribbean long Assam lapen dag reference numbers tami nalitum thek longji reference numbers tami dak kipi pondo iglo lapen labang so awareng warsay kapik lang pon labang ke Jengkha Higher Secondary School West Caribbean long Asama hin besipak lang pon iglo lapen nalitum labang so awareng warsay put jong si jok dun igji ba apply dun igji pulo tangte nalitum labang so video kelang ningji labang ke kenang eksod lo lapen non details labang ke chithan polo na lada ke tok pon do nalitum theglong si the application are invited for filling up the below mentioned post on a purely ad hoc basis at Jengkha Higher Secondary School. Lapen ki jogdun ji atuman stamina ni tum kachini nang ji kinang sot labang ke lasam no. Labang so awring warsay labang ke ad hoc basis ahin pensi paklang poncor lo. Ad hoc basis polte nali tum stami chini ponik po. Malam so apor apanchat labang so awring warsay ke. Mate ciklo jon po jon tok ba ningkan isi ini lapu temporary awareng warsay lo nasining ke hang atum bangke nalitum jogdun iktame lapen name of ad hoc post la bangke rason lo kicengsi number 1 long physics fans tami number of post dak isian mate inut apartment kipi pondo lapen la physics adim sinalitum jogdun igzi purote kachar leng deng mate educational qualification la bangke MSc unengji lapen physics analo Azad University pende chonglo lapen puthoda number 2 long kipi pondona number 2 long labang ke mathematics sapanlo lapen ladak stami inut apartment an kipi pondolo lapen kachar leng deng kenang ji labang ke MSc in mathematics sanat unang po lapen Azad son university pele ke pas atum stami choklo kadu ka penda apus bang ong apus bang dak hinian si kipipon mate kapik lang pon pilo physical long isi lapen mathematics sapan isi lapen apus ke tak ong inunod apartment chat bahilio apartment si tibok head la West Caribbean long pen kumani jong si jogdun jininghang polotang tinalitum jogdun iktame lapen East Caribbean long pen lenalitum jogdun ji pustami jogdun long iglo lapen dak kitok pona teng pulotang te nalitum theglong ji application shall raise the undersigned on or before 28 February 2026 no application will be received after that lapen dak kitok pona teng labang kelason no je madule jogdun ji pustaba apply dun ji pustami non ki wang ji achiklo 28 February an si last date lo labang so aprang nalitum apply dun nang po mati jog dun nang po lapen adet la 28 penjong si dak parlo pulotang te labang so awaring website labang ke madule jog dun stami alang litum accept on pelo puta ladak bangke kitok pon dolo lapen future details nalitum jong si call ji pulotang te la screen long contact number do labang so number lo nalitum call pens tami details mate klar daga lam labang ke nalitum arju ikmelo Sileria putang lapin arta kuan si kan arta tum sigi jog dulong sima ko PPA documents ma hai details bang kan nalitum labang so a number long call pen le nalitum arju pon ikon lapen adim bang ni putha nalitum hanan than puchini pon ikpo jos nalitum claim ji pulotang te mol long lo pulotang te Jengkha Higher Secondary School long claim nang po address labang ke Jengkha West Caribbean long Assam lo
lapen dak apus kapik lang pon hini do isi bangke dak fisik lapen isi bangke mathematics lapen apus tame isi siwet si pipono la hini hini apus hini apus pen lapen kecar liang deng la bangke fisik apan bangke MSc pas nang po fisik anak Azad University pen chonglo lapen mathematics apan stame MSc in mathematics anare do nang po lapen Azad college pa university pen le nang itum pas tame jog iklo lapen last date la bangke non ki angi achiklo 28 February 2026 an si last date lo labang sopna apna jong sinalitum jogdon ikji pulo tangte nang litum jogdon ikon lapen details are son arji bolte da contact number pipon dolo 9678991186 labang so number nang litum homri ko alang litum details salam bangke nang litum han nang than pechini ponik po lapen awar yang website la bangke purely ad hoc basis lo mate mulam sapor afan cholo labang so awar yang website ye nasining kehang tumbang ke nang litum apply dun ba claim dun ji pulo tangte apply dun ikon laben video stamina litum share pon ikon labang so YouTube channel long le nang kamri milang pulo tangte nang litum labang so YouTube channel stamina litum subscribe ikon tange domi thakme kadu kabi kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana pans tame nilihin pen cardom